Murakaza neza ku Gicu Media. Nimba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo ujye uhora ubona ibiganiro byacu. Amakuru atugeraho ni uko mu ijoro ryakeye Israel yagabye igitero muri Iran mu murwa mukuru wa Tehran, aho Iran yatangaje yuko icyo gitero cyahitanye abantu 12. Ikindi ni uko Trump we aracyakomeza kuvuga yuko hari ibiganiro bari kuvuga ko bagomba kuganiraho na Iran. Ibyo biganiro ku rundi ruhande Iran yo irimo irabihakana. Iran yo iri kuvuga ko ibyo biganiro ari ibinyoma, mu gihe perezida wa Amerika wakomeje kuvuga yuko ibiganiro bihari ndetse bigomba kugera ku mahoro, aho agenda agaragaza ibintu bamaze guhumbira muri iyi ntambara. Abantu benshi bazi ngo Amerika ni igihugu cy'igihangange, gusa Iran ahantu igenda irasana ku nyungu za Amerika, kandi ibyo ngibyo bigenda bitera igihombo kuri Amerika. Nk'uko abantu benshi bakurikirana politiki babizi, bazi yuko Amerika umutungo wayo akenshi ntabwo uba uri muri Amerika, ahubwo yo ikintu ikora ifata wa mutungo wayo ikagenda iwushyira mu bindi bihugu biri iruhande n'impande, kugira ngo ari naho uzasanga ifite ibigo bya gisirikare mu bihugu bitandukanye nko muri Espagne, Ubwongereza ndetse n'ahandi. Igisirikare cya Iran ndetse igisirikare cya Amerika, cya Israel ndetse n'ikinyamakuru cya Iran nabyo byemeje iby'aya makuru, aho igisirikare cya Israel cyavuze yuko cyaronshinze ibitero bizenguruka umurwa mukuru wa Iran, aho bavuga yuko ibi bitero inyitayemo baza kubirasa muri Iran. Iyi nkawe ikinyamakuru cyo muri Iran cyo CNN Media Agency cyo cyatangaje yuko Israel yarashe muri Iran ndetse bakaba barimo bahiga ibisigaratongo. Ibi bitero byakomeje nk'uko tubizi yuko Iran irasa ku nyungu za Amerika. Ejo ku wa gatatu, ku munsi w'ejo washize, ni ukuvuga ngo Iran yarashe, ntabwo biramenyekana neza niba Iran yarashe, kuko muri Kuwait ndetse no muri Arabia Saudite hagabwe ibitero, aho igitero kimwe cyagabwe muri Kuwait cyafashe ku kibuga cy'indege bikarangira cyifashe ibigega by'amavuta, aho bavuga yuko nta muntu n'umwe wigeze ukomerekeramo. Perezida wa Amerika we ku munsi wo kuwa kabiri yavuze yuko ibiganiro bigomba gutangira byo guhagarika intambara imaze gutwara abantu benshi, imaze guhombya isoko, aho peteroli yarabuze bikomoka kuri mazutu byarazamutse. Perezida wa Amerika we yavuze yuko uko byagenda kose iyi ntambara agomba kuyihagarika, ndetse yatangiye n'ibiganiro. Gusa uko twayibonye imbere, Iran yo irabihakana ikavuga yuko nta biganiro bigeze bagirana na Amerika, kandi nta n'ibyo bateganya, kubera ko Iran imaze guhomba byinshi muri ino ntambara, aho yageze n'aho ifunga umuhora wa Hormuz kugira ngo ibindi bihugu byose bibure uburyo bijya ku isoko ndetse bifate mu mwikomo Amerika, nk'aho kuko ariyo yateje intambara ndetse nabyo bibe byatangira kwataka Amerika. Ibi ngibi bije nyuma y'aho Ubushinwa nabwo bwabwiye Amerika ati ko byagenda kose uyu muhora wa Hormuz dufitiye akamaro kanini, so ni ukuvuga ngo bagomba kuza guhagarika ibitero kugira ngo ibihugu bindi bitaza kubataka, kuko Iran iramutse iturikije uriya muhora wa Hormuz, ni ukuvuga yuko ibintu byose bikomoka kuri essence, bikomoka kuri peteroli byaba bihagaze, isi yahita ijya mu icuraburindi, ibintu byose bigahenda, peteroli ikazamuka, essence ikazamuka, ndetse n'ibyo kurya bikazamuka, isi yose ikicwa n'inzara.
iyi ntambara imaze nayo kugera ku rwego rw'uko twatangira kuyita iy'isi yose. Kora subscribe kugira tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu biri imbere.